Ndabakiriye inshuti bakunzi b'amakuru n'ibiganiro bigezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba dukomeza kuvuga imbere mu Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza kwihanganira ijwi nimwumvamo amakaraza, ariko ibi ni biri buze gutuma tutababwira uko bihagaze mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko ibibera imbere mu Burundi ndetse n'igice cy'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu tuvugana muri aya masaha y'umugoroba w'uyu munsi wa tariki enye z'ukwezi kwa Mutarama 2025, M23 yamaze gufata Masisi zone. Byagenze bite ngo M23 Kisanga yamaze kwirukana FDLR, Nyatura, Wazalendo ndetse n'indi mitwe myinshi igize coalition y'igisirikare cya leta? Nyuma y'amakuru amaze iminsi avuga ko ubutegetsi bw'Iparti de la Nation bwari bwatanze itegeko ko umubare w'abasirikare wongerwa muri kiriya gice, ariko ibi kandi bikaza kurangira n'ubundi ubwinshi bw'amasaka budakoze umusururu ufite icyanga. M23 ifite banga ki rikomeje gutuma yivuna umwanzi itagende cyangwa se idakanzwe n'ubwinshi bw'ingabo ze? Ibi byose turaza kubyinjiramo. Iyo za Gatare ku munsi w'ejo FDLR barakubuye, iyo za Masisi ku zone niko bihagaze, za Gahongore, Kanigi ndetse ubu tuvugana urugamba rukaba ruhinanya hitwa Nyabyondo uvuye Masisi ku zone. Biravuga ko ibikoresho byinshi, matekwa ndetse n'abasirikare benshi, hari abamajor, abakolonel, bamwe muri bo bishwe, abandi bagafatwa amatekwa. M23 ikomeje gukora akazi mu by'ukuri katoroshye. Imbere mu Burundi, umugambwe CNDD FDD wongeye gusa nk'ukoza agati mu nozi. Wibutsa ko Are Guillaume Bunyoni wigeze kuba komiseri wa polisi mu Burundi, akamwe mu bantu batatu bavugaga rikigena mbere yuko atabwa muri kasho gafungirwe cyangwa se akatirwe burundu. Uyu nguyu biravuga ko ntacyo mu by'ukuri byahindura kuba yashyirwa hanze, nyuma y'uko umunyamakuru yarabajije Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi mu Burundi, amubaza niba ibijyanye nuko Are Guillaume Bunyoni yakomeza gufungwa cyangwa se kurekurwa hari icyo bishobora kugira cyangwa se kuzana impact ku bukungu bw'u Burundi. Agaragaza ko amaboko abiri adasumba amaboko 30. Mbibutsa ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gifite muri rusange miliyoni 15 zirengo gato za population cyangwa se z'abagituye. Agaragaza ko amaboko abiri ya Are Guillaume Bunyoni atari yafashe igihugu cyabo gifite amaboko asaga miliyoni 30 ugende kuri miliyoni 15 nyine zigize kira gihugu cy'u Burundi. Perezida Mwenyewe Bertrand Bisimwa ni perezida w'umutwe w'indwanyiza M23, yagaragaje ko batarwanira kwinjira muri guverinoma cyangwa se amapeti ya gisirikare. Niki M23 irwanira? Niba bivugwa ko batifuza kwinjira muri guverinoma cyangwa se ngo bahabwe amapeti ya gisirikare. Ibi byose rero nibyo tugiye kurambura muri kano kanya keza ku mugoroba w'uyu munsi wa tariki enye z'ukwezi kwa Mutarama 2025. Sabato nziza ku bari kwisoza, weekend nziza ndetse n'akaruhuko keza ku bacitse imirimo kuri uyu munsi. Murimo mwiza kandi kuba urimo. Reka twe twinjire turi ameza y'ubusesenguzi. Munyemerere duhere kuri inkuru ya bwana Perezida Bertrand Bisimwa. Perezida w'umutwe witwaje intwaro M23 yatangaje ko abarwanyi babo batarwanira kubona imyanya muri guverinoma ya Kinshasa cyangwa amapeti yo mu gisirikare cy'iki gihugu, ahubwo ko barwanira gusubiza abanyekongo uburenganzira bambuwe. Ni burenganzira ki aba bakongomani bivugwa ko bambuwe M23 yemeza ko irwanirira? Ni igisubizo yahaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner, wavuze ko guverinoma y'igihugu cyabo yiteguye kugana n'imitwe yitwaje intwaro yose byubakiye kuri gahunda ya Nairobi yatangijwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Bisimwa yibukije ko imitwe yitwaje intwaro ibumbiye mu cyiswe Wazalendo ndetse na FDLR yinjijwe mu gisirikare cya Kongo nk'inkeragutabara, byose bijya ku ruhande rwa leta. Agaragaza ko umutwe rukumbi ukeneye ibiganiro ari M23. Yasobanuye ko M23 ntacyo ibaza imitwe ikorana na leta, kandi ko ikibazo cyabo kidashobora gukemurwa n'abafite intwaro mu gihe igihugu gifite ubuyobozi bwakabaye bwifatanya na M23 mu kugikemura. Mu gihe guverinoma ya Kinshasa ivuga ko idashobora kugenana na M23 ibiganiro, isobanura ko icyo uyu mutwe ugamije ari ukugira ngo abarwanyi bawo binjizwe mu nzego z'ubuyobozi bwa gisivili n'ubwa gisirikare. Kandi inteko ishinga amategeko yaremeje itegeko ribuza gukira mu myanya bahoze mu mitwe y'inyeshyamba. Ni itegeko ryatowe risa nk'aho rikumira gahunda iyo ari yo yose yasa nk'isaba ubutegetsi bw'i Kinshasa kugabanya ubutegetsi, agashyirwaho icyo twakwita nka leta ihuriweho irimo imitwe twaje intwaro cyangwa se ivanze n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Bisimwa yatangaje ko ibi bihabanye n'ukuri. Asobanura ko guhabwa imyanya muri guverinoma no mu gisirikare atari byo byakemura iki kibazo, kuko n'igihe abarwanyi babo bari bakiri muri izi nzego kitari cyagakemutse. Mu magambo ati, ndagira ngo Minisita
Wagner Kayigamba wumve ibi neza. Ntabwo turi kurwanira imyanya muri guverinoma, ntabwo turwanira amapeti. Abofisiye bacu, abasirikare bacu bahoze mu gisirikare cya Congo barafitemo amapeti. Hari bamwe muri twe babaye ba ministre Kinshasa, ndetse benshi muri bo banabaye muri guverinoma. Yakomeje ati bavuyemo kubera ko ikibazo kitakemutse. Bisobanuye ko uyu munsi tubaye duhawe iyi myanya bitakemura akaga kacu, ntibyakemura kandi n'uburibwe dufite aha. Bisimwa yatangaje ko hakenewe kurandurwa impamvu muzi z'intambara iri mu burasirazuba bwa Congo binyuze mu guhagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo, kandi ngo mu gihe ikibazo cyakemuka buri wese yaba aho leta ishaka. Nanone ati buri wese muri twe mu gihe igihugu cyabona amahoro twabaho dushaka. Dufite ubutaka burumbuka, twahinga, twakorora, twakama ndetse twanakigisha. Twese twabona amahirwe yo kubana na famiye zacu tukabaho, kandi tukabaho neza aho kujya muri politike. Perezida Bisimwa yasabye ko muri Kongo hacika imiyoborere yica abaturage, ituma bajya mu buhungiro, ituma badashakira abana babo ahazaza heza. Yagaragaje ko abanyekongo bakwiye kurwanya ibibazo biriho kugira ngo batazabisigira abazabakomokaho, ariko iyi ngingo isa nkaho itumvikana mu matwi y'ab'i Kinshasa, by'umwihariko ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Son Excellence Felix Tshisekedi warahiriye ko azakemura ikibazo cy'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'urufaya rw'amasasu ndetse n'ibiturika birimo za bombe n'ibindi byinshi ariko byambura ubuzima cyangwa se by'ibirwanisho. We yemeza ko abona icyo gisubizo kirambye kuri bano barwanyi b'inyeshyamba za M23. Twinjire ku rugamba. Mbere y'uko turi buze kwinjira gato mu Burundi ngo turebe icyo ishyaka CNDD-FDD cyangwa se umugambwe CNDD-FDD riri ku butegetsi rikomeje gusa nk'urikoza agati mu ntozi. Bihagaze bite kuri M23? M23 yafashe Gatare ku munsi w'ejo, ibintu twabigarutseho, ariko kuri uyu munsi noneho haravugwa Masisi ku zone cyangwa se Masisi zone, Masisi centre. Ubwo ni umujyi ukomeye hariya muri Masisi, ariko tumaze dukomoze kuri Gatare yari yarahindutse indiri y'aba FDLR. Bibutsa ko iyi FDLR yashinze imizi mu bice byinshi habe muri za Rucuru ndetse na Masisi, ariko bikavugwa ko FDLR iri muri Masisi ishobora kubiruta FDLR iri muri Rucuru. Ntabwo amakuru aremezwa, niyo mpamvu nkoresha ijambo ishobora. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma mu ijoro ryo kuwa gatatu Mutarama yatangaje ko Katari iherereye muri Masisi iri guhumeka umwuka wo kubohorwa. Ese atangaza ko umwanzi ahombye byinshi, harimo intwaro, amasasu ndetse n'abasirikare, byose ngo bikaba byari biri mu biganza by'intare za Sarambwe. Umuyobozi ushinzwe diaspora wa M23 witwa Manzi Ngarambe Willy yatangaje ko ubwo abarwanyi babo bafataga Gatare, FDLR yirukansi. Ataba FDLR bari muri Katare bari kuri kibuno mamaguru, Katare ifatwa uko. Iyi Katare akaba ari umujyi cyangwa se kamwe mu gasantre n'ubundi twavuga ko kari karimo position zizi FDLR. Bibutse ko raporo ya Loni yagaragaje ko FDLR nibura ku mwaka miliyoni 100 z'amadolari. We are talking about $100 million US dollar yinjiraga avuye mu bikorwa birimo kubangamira urusobe rw'ibinyabuzima. Ngira ngo yanabisobanura mu kiganiro na Dr. Madame Bojana Coulibaly avuga impamvu M23 isa nkaho reka mvuge yipanze akazi cyangwa se yafashe akazi ko kurinda parike y'ibirunga bitewe n'ubucuruzi bwakorwagamo n'ubucuruzi bw'ibiti, amaribuyu ndetse n'amakara yatwikorwa. Ibi byose ngo bihagaze atari munsi ya miliyoni 100 z'amadolari. Imitwe binakungahaye pe. Gatare rero yafashwe ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije abarwanyi ba M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo ririmo FDLR Nyatura kuva amasaha y'igitondo. Uyu munsi rero nabwo mu masaha 4 ahitwaga Hongore, M23 yamaze kuhakandagira icyitwa FDLR Wazalendo Nyatura birukanse kibuno mamaguru. Hari umwe mu bo twavuganye mbwira ko bamwe muri bo ngo bagendeshaga umutwe nk'uruyusi, ariko n'ugutebya nta muntu ugendesha umutwe mu by'ukuri, ariko nibigaragaza ubukana bw'uko bahungaga runo rugamba. M23 bikava ko yazengurutse Masisi ku zone imbere n'inyuma, ubwo bamwe baturutse ku gice cy'imbere abandi baturuka ku gice cy'inyuma. Ntago nsobanukiwe neza cyane ibijyanye n'ibice birimo hariya, ariko icyo nabashije kumenya nuko inzira iva Gahongore ijya kuri Kanigi Hospital ariyo yinjije bamwe muri centre ndetse banakomeza Nyabyondo. Ubwo bivuze ko indi nzira ituruka ku ruhande rw'ibumoso yaba ariyo nayo none yakoreshejwe n'izina za Sarambwe. Mbibutsa ko isa nka hari kado kuri General Baudouin wavutse kuri uyu munsi. Ni umwe mu basirikare bakomeye, ni n'uwa kabiri yungirije General Sultan Makenga muri M23.
ngira ngo ku isabukuru y'uyu munsi yahawe kado yuko iyi Masisi zone cyangwa se iyi Masisi centre igomba nyine kuri kubarizwa mu biganza by'abarwanyi ba M23. Nta kabuza ni M23 ikomeje gukora akazi katoroshye, njye navuga ko ari akazi mu by'ukuri ko kwishimira cyane ku mpunzi z'abakongomani, ariko n'undi wari wese utari n'umukongomani wumva unasobanukiwe ibijyanye n'ibitekerezo bwite by'abarwanyi ba M23. Twese tuvuga kuri aya makuru tunakora izi nkuru siko twese turi abakongomani, ahubwo nuko dufite humility ituma twumva ko uwo ari wese uri mu karengane, especially nk'abanyarwanda twaciye muri ibi bihe. Bamwe mu babyeyi bacu babaye mu buzima bw'ubuhunzi, yes, abaturanyi nuko byari biri. Igice kinini cy'abanyarwanda muri rusange cyabaye mu buzima bw'ubuhunzi. Muzehe rero yajyaga anganiriza, nubwo nge ntari mu babayemo, ariko nyirizindi ku buzima bw'ubuhunzi ntabwo ari ubuzima bwiza. Nifuza rero ko n'undi wese waba birimo, ariko ku mpamvu z'akarengane nyine bagomba gutaha, kandi habe mu buryo politiki cyangwa se uburyo bw'intambara bitewe n'amahitamo leta yafashe. Bigaragara rero ko M23 izacyura abakongomani b'Abarwandafone bo mu bwoko bw'abatutsi ku masasu, kuko ibiganiro politiki byo bisa nk'ibyananiranye. Twigira imbere mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD uri no kubarizwa muri Congo. Haba CNDD-FDD na iyo tuvuze CNDD-FDD ntabwo tuba tuvuze abagize rino shyaka ryose, ahubwo turavuga bamwe mu bakuru nyine batanga ibyemezo cyangwa bafata ibyemezo, cyane kandi nabo bagiye bafatanye n'ibyemezo birimo kohereza ingabo muri Congo n'ibindi byemezo byinshi. Umunyamabanga mukuru w'iri shyaka CNDD-FDD ukunze gushinjwa ndetse no gucirwa umugani ngo akarenza umunwa karushya ihamagara, ntabwo uyu mutware mwubahutse, ariko bamwe mu bakurikirana hafi zimwe mu mbwirwaruhame ze bakunze gukoresha imvugo ati Bwana Reverend Kuriyo akarenza umunwa karushya ihamagara. Yatangaje ko gufungura General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe ntacyo byahindura ku bukungu bw'igihugu bukomeje guhungabana. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabe kuwa gatatu, ubwo ni kuwa gatatu tariki 3 Mutarama, ubwo ni ku munsi w'ejo, Ndikuru yabajijwe niba Alain Guillaume Bunyoni ababariwe byagira icyo bifasha kuzahura ubukungu. Mbibutse ko igitoro hafi ya cyose cyakoreshwaga mu Burundi cyari kiri mu maboko y'uyu mujenerali wayoboye na polisi y'igihugu cy'u Burundi, ariko amagambo yakoresheje ni amagambo atari meza. Mbibutsa ko Guillaume Bunyoni yafunzwe burundu, yakatiwe burundu nyuma y'uko yagiye ashinzwe ibyaha birimo kugerageza kwivugana umukuru w'igihugu, ibyaha by'ubugambanyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko haniyongeramo ibyaha by'agasuzuguro ashinzwe kuba yaragiye asuzugura abategetsi bakuru ari mu ishyaka cyangwa se mu mugambwe CNDD-FDD, barimo gushaka kuvugiramo nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, barimo gushaka kuvuguriza ibyemezo by'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Reverend Kuriyo, birimo ibyo gushaka guca amazi abasirikare bakuru. Ibi ni ibivugwa, nahuzi niba ariko kuri kuzwi n'abafashe bino bihano n'abamufatiye bino bihano n'abazi ukuri, ariko ibi nibyo byamenyekanye mu bitangazamakuru ko yagerageje gukora ibikorwa birimo gufunga umutwe. Reka dukoresha iyo terme nk'uko byagiye bikoreshwa. Uyu rero Bunyoni ati ntacyo amaze, cyangwa se kuba yarekurwa cyangwa atarikurwa. Banihanangirije abanyamakuru gukomeza kubaza bino bibazo, kuko Reverend Kuriyo yasobanuye ko atari kamara ku bukungu bw'igihugu. Ati sha, niba amaboko abiri ariyo yahinga ubu Burundi bwose, dufite amaboko hafi miliyoni 30. Nta muntu n'umwe mu bantu babiri wavuga ngo batariho napfa, amaboko abiri ntasuma miliyoni 30. Ni amagambo y'umuyobozi mukuru, umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD, ariko unakuriwe kuriwe na Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu, wabari we munyamabanga w'ikirenga, nibwo ko twabivuga, ni wo nyiri bukuri ishyaka muri rusange. Uyu ni umunyamabanga mukuru, ariko abari n'umunyamabanga w'ikirenga, niba ariko nabivuga. Bakaba bamwita Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu. Ngaho nguko rero bera muri kano karere kacu ka Afurika y'Uburasirazuba, ni ibintu utavuga ko biba byoroshye, akari ibintu biba byoroshye mu by'ukuri, ni ibintu biba bikomeye, ariko natwe turi hano nk'ameza y'ubusesenguzi ngo tujye tubicamo. Mbashimira urukundo mukomeje kutwereka no kutugaragariza, mutanga ibitekerezo muri benshi, ubundi tujye tuza tubicamo. Aya makuru ya Masisi ku izone, ndibaza ko turi mu bayatanze dusa nk'abakerereweho, benshi mwayamenya, ariko ntari kutubuza kuyacamo. Byumvikana ko n'ababaguye kuri bageze kuri platform yacu, nyine batarumva ahandi uko bimeze.
ubwo nabo tukabanyuriramo uko bihagaze muri rusange, ni amakuru tuza dukomeza kugenda dukurikirana gatanu ku kandi. Imana ibahe umugisha kandi bahire, turabakunda.